Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kaseng United Democratic Party (UDP) kawai na kiseng kabaran sangot ki MDC kabaran hakaliang persya hapo Khasi Hills Autonomous District Council. Henin kasngi ka khatsau tre guluber kalasay madan ya kapisa kabau Chief Executive Member ka KHADC uba pencengahan NCM ula penon kam hidalade hakaba pentre kam miki projek baper kabalakon syadu kalai puar keluar tingka kabalawan na kasorkar preng. Nakaliang unong ilam jong UDP haki HADC uba tenwell tekar ulai tu bayakan ni kapisa ka HADC kalayo priang haka arpra terek unok pra jong snam arajar khatnyo balala bad haka spau terek ukala lengkot mentau snam arajakat pra batang hapo spau sngi UCM ula petreka megani kapisa lengba kata ka Council Planning Implementation Committee of KHADC Shillong kabawat ki executive member jong ka PDF ru ki klemyo jing tep AA. Roughly is your jingtim ng office bangay kapisa ka wan haka arpo pratrik jongu December last year. Te nakaliang jong CM khem na pentip berkam jong tin yanu yanoro ula pendon kami hi kanika ula pendon kami kanika pisa haka tang hapo sisngi ka tamu tang hapo arpo ndai tarik ula persang ban alot no kanika pisa ha kita ki council azat arfu fragrur la pulu pisang to klem da yo e gajing manjur ka banang nun nang nuru ka basngo pla e ka long bawat ki member jongka isi ju ha tur kim tip te gajing penlut ane gajing baha jong u ka pisang ya kata ka arfu fragrur ka banang ka lai fragrur tin kaliang gajungi habang ya tip ya kane immediately after joka hadin juga election gumto ngilari bin kendu UCM Henry yang mengikendu UCM lah jubah yang daga khmat ke bom itnat ulah keren yang daga sur ke ba sngeu bom basu koman yang bakal rukom lockdown sun yang ke bala pen bitar kan pendom kan yang mo ngiom at least ngi wan hang ni om de mengidawa ngani diman pisah Henry yang mengikwa kalong tang pengen yo jing tim menu la yo kumnu la le kan pisah dan Henry UCM ulah keren teman yang daga tin harong are bahaya kani berkhot kadai ka prerogative jong UCM ke lebih kuat ban question kani question of floor ka house lebih chani asu nga wan ra NC kum kita gir konkren ki jong tinggi ko porte nakaliang jong nakaliang ba don nakaliang ba aman bat corona bat bani ai ba sumin ro snya lang tinggal hidong puk kanya kani ka ro ka behavior ko jong at least mo ngir ki elected members tu ada respect kan tang ban jubah kata ke AU yu ban jubah kat hadu pada keren man yang ida kata tim dekhar gong are bahaya bakade ga prerogatif jong CM ban le ni berkhot te kala pendom ngi tengi hadi kata ga persamaan wajing tim habang la persamaan wajing tim lagi hagabede mi ngi scheme ten kaliang ga office ki om ba o habyo aswa ka approval now CM te roughly kata ga persamaan yawat tengi siam bakatu neki scheme ibu CM ula alot but omdei tang baula alot ngai mat ula ayu te khamda khot khamda ai ga notice by tender 19 nai klem tender me ula alot igini scheme but di kontraktor ula ai but ka ba ngimla ban pediang kalong be giju sikiju bu scheme ya giju di scheme ki ada bu badang continue mutaban trairu ya giju bu scheme kumaglong mentang ka scheme ga bubu ka khamhe ka de ka construction jong ka office building ngnya po karihana kolong 7.5 crore da ai ka construction ni building habang igini building baro gila biang khamtam igini ki kamera jong di EM kamera jong CM lil adep ka tuka renovation lil adep ni dari beli ini gay berokhoy. Di Henry beli pasti untuk bambu sekitar 7.5 crore. Jika yang construct, kami melasi construct. Nangta yang kata KHADC traditional, kolsio sunta umnya amjiki kalong. Kani ke scheme ru ubu kano 7.5 crore. Kani yang dijisya kani ke belasa reject. Mana yang siapa? Ke belasa reject mensiwa ke SLMC. Di Henry mentam rayo yang kisah ulah alot biak ulah biang yang kani ke scheme hamteng. Nanta siu bu ru yang ka construction yang ka council code annong stoin ke 1.5 crore pula da alot kontraktor ki jong nanta ka wholesale vegetable market at yodu ke 1 crore nanta ula abu yang ka
fencing ya ke KHDC campus ke ba 20 lakh TKA fencing hang ni bag fencing kalau adon kat ni TKA gijing mut pat bu suli ka arpulak bu fencing CKA pat ka tangim sutu nang tahu lah bu sing ka fencing at lailat plantation kan ka bapoi sen ugisan hulak nang tahu lah asna ula bu kan ka fencing jongka nongpo branch office ka balai hulak nang tahu lah bu biang kan ka construction jongka Berni market nang tahu kan ka Lengkot market Marasan hulak ini brohoi nang tahu lah bu kan ka kuartar nongpo ka banisna kumba sau hulak nang tahu lah bu kan ka guest house exterior and interior designing work of guest house at MDC hostel dengan 45 lakhs. Kat bayar kata gijing tray dang sudah tray bermentang kadangnya gijing tray. Syah pula alo dah kita tu 1 crore 20 lakhs. 1 crore 12 lakhs. Tang ban punya kita guest house. Tapi tim tahu labu pasal 4.5 45 lakhs. Mo. Tenang ta susu kalau orang sekadar ka exterior nanta ka interior designing jongka code building tam ketika code building kani arusan lai katur ko bagajing tray kana yan ta shai nanta kani ka construction of Maukaran market complex kani 2.11 crore nanta susu ulabu sekadar ka scheme jongka improvement jongka minor and repair of Wakaji Madhaba Road kanil abu 4.5 crores nanta gidon segini giwe ki bangi khlam yo ek figure ka ba shai the improvement and minor repair of Umdo Alun Wakaji Flangloi Road kanil khlam yo ek figure nanta saka furnishing of guest house and nongpo kanil khlam yo ek figure ka biang te bro khoj aba khenyi gini la poi saka around 28 crores kanil bro khoj ka dei kijing pia scheme yung CM nakataka life ho ar crore kemudian yo era kapisa tingingi persya ajur lor kan ini kumki pranong mikmat kumki MDC te boleh ngin don hokshu seben kali kata habang kali par ong kana kamnu kadai ka prerogative jo CM lar kadai ka prerogative lo CM tol dikide ki polisi matter jongka executive meeting jo uting kena yu kata nei te hendrei kan ka pisa ka bawan central government ka badai ka central fund hatu ngim di hok se bantem hatu ada kan ngon tigi jong useng equation ni kata berobor harum hanen equation ni kata rum lagi pait ba mo kum ginong mi khmat hatu ngim hok se bantem tebalai do kren khor ngi tebalai do kren ngi dik tu gisur ki ba bom sno tenan te gini ki ke gila penlong ngi begini akhi win kumalong radu mentah but kiba katu kan ni ru member naka PDF yung uhiru isngo persya hai ni ka hukum le namar khandalum isi Sendalum mereka nak isi meeting. Kat kumpulan sakhi jong itu executive member nak tu. Badu kamru mereka ni berkhoj lapun perikam dari komiti. Bad hangi gini scheme usain ubasan yang ni ngai mat kadang signature ke jong. Usain kumtau Sharman kat komiti. Tamu lapun perikam gini scheme kat komiti. Di hatu ke guideline ke lapatai ban form ke komiti ni ber senai lagi council aset. Dia kata ni 4 syai ni 4 yo guideline ni persang ban yo guideline. Atalai di kemahkamat kijingle ke jong ud masuk tu ban teriak. Ada kita ni ada ki perlok ki baya don lang mentah ki long ki bias hem ki jimut ki perhat ni la ba dia kata ya don ki perlok ya biang kan nombor bagi german pengilak ni hai kata